دل دزان چھوم لوگول نری ول یپری زووندائی ول یپری ات سری نبر کرت زود زاغا چم لول نری ول یپری زووندائی ول یپری بحمد اللہ چونکہ سری خوش قسمت ام سندی کلام تو برکن تشریف فرما حضرت حقیر ملت عبد الرشید صادق صاحب یم کم و بیش ممکن 6-7 کتابن ہند مصنف کشیر ہند نامور شاعر ممتاز شاعر مشہور شاعر تو قسمت ول یمو اس تشریف یوتت یمن وقت آسن کی مگر تم ورائے تو یمو تو نش تشریف حوصلہ افزائی نعت شریف پڑھو بڑھ دل چو رگو سید انشاءاللہ تیا انشاءاللہ یم خاموش تباہ آسن ہائٹی نکین آگو ہائٹی چونن کریک نال کھسن سین مز اس دمو سری نال انشاءاللہ دپس دل دزان چوم لوگول نری ول یپری زووندائی ول یپری یوسف نبی زوون دل دزان چوم لول نری ول یپری زو حزوندائی ول یپری بل بلش چم بے قراری بل بلش چم بے قراری ول یپری زووندائی ول یپری شوب ونم مزاق چشمن قدرتن کری نئی چمیٹ قدرتن کری نئی چمیٹ اسی تی وچی ہوئی سرمٹ اے ول یپری زووندائی ول یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ول یپری زووندائی ول یپری ہیت مسوال بیم برزل چی چپرارن یار بل چی چپرارن یار اے عاشقان مصطفیٰ اپنے کلیجو کو تڑپ کی مصطفیٰ کی نعت پڑھو شرم کو چھوڑ دو فکر کو چھوڑ دو آقا کی مدحت میں گم ہو کر کہہ دو ایک دفعہ یا رسول اللہ بزہیت مسوال بیم برزل چی چپرارن یار بل چی چپرارن یار بل اسی کران چی انتظاری ول یپری زووندائی ول سری سری اسی کران چی
انتظاری ول یپاری زوندے ول یپاری دائی گمت چوئی ذات بری تاج داری تمی دچی تاج داری ادائی گمت چوئی ذات بری تاج داری تمی دچی تاج داری چھائی تمس سۭتۍ دوست داری ول یپاری یا رسول اللہ چھائی تمس سۭتۍ دوست داری ول یپاری زوہوندے ول یپاری میٹ کرنائی عرش آزمن گرد نالان رچمز گرد نالان رچمز ٹوٹ گومت چھک چپری ول یپری نبی سجا دیوانو تو یہ چھن نات پرن وینکن آسن عربس مز نبی اس نات پرن پاکستانس مز نبی اس نات پرن ہر جائے آسن جمعن پہ نات پرن تلا زینواز یہ موقع نبی اس تاہدارا اشوناز کوش تگن ناتی پرن انہن پنن یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبس لولسان محبت سان ونجمز کھڑی آواز جوان ہونی سری ول یپری زوندے ول یپری امس آیا عاشق وتہ امس لچھ بد پیارن خبر یہ ما گھو تمنی ما دی نظر اس زیادہ ژھارس تم سی نش ما گھو تھی ژھرون تت کت آز گھس نک چار روزن کی آز گھس مدینہ پاک پہ یت جامع مسجد شریفس مز تشریف بنن ون سول والو سری ول یپری زوندے ول یپری اس میٹ کرنائی عرش آزمن گرد نالان رچمن گرد نالان رچمن ٹوٹ گومت چھک چپری ول یپری بتراو کی شعر تو آخری شعر کر بھی ہم بیان شمع چانی شوق چانی شوق چانی مشق چم از دیکھنا سال سون از دیکھنا مگر یہ شعر پڑھو اس سری اتھ نبر کرو سری اتھ نبر کرو سری اتھ نبر جوانو شوق چانی مشق لیج بلند بلند کرو پنن اتھ شوق چانی مشق لیچم از دیکھنا سال سون از دیکھنا سال سون رشید صدیقن کر تیاری ول یپری زوندے ول یپری وچ رشید صاحبن کرمس تیاری تو کریو نا نبی اس خاطر تیاری انشاءاللہ ونس ایسی غز ساری ہوئی ات بولن کرت ایسی غز ساری ہوئی کر تیاری ول یپری زوندے ول یپری نہ تیاری یہ کرن چاہتے انسان ایسی غز ساری ہوئی کر تیاری ول یپری زوندے
واليبري یا اکرم